Ai Taata ntukusiima wekiro kyati onyumizibo hewe kitinisa oli w'amaani oli w'obusobozi ejwire obusobozi n'ekitinisa ntukusiima wekiro kyati ntukusiima ab'embabazi zaawe Mukama ekiro kyati tuyizire kusaba okugabirirwa kwawe Mukama omugabo gwaitu Ai Taata Bayibuli negamba okate niwe wateera abantu mu nganda Mukama omanyire family we watutairemu Mukama omanyire amaka agatwarugiremu teri nsobe Mukama ngu tukazaarwa abazaire abatazairwe Mukama teri nsobe Mukama ngu tukazaarwa mu Uganda Mukama teri nsobe Mukama ngu tuli oluganda olutule Yesu Mukama omanyire byona nabweke ekiro kyati Mukama tuyizire kusaba omugabo gwaitu munsi muno tuyizire kusaba omugabo gwaitu Mukama ogwitaka tuyizire kusaba omugabo gwaitu Mukama ogw'omugisa ogwatutegekire ku luganda tuzaarwa Mukama w'abakama habwokuba Bayibuli egambire itweno tumanyire Mukama omanyire n'isoko omuhendo gw'isoko guli hamutwe gwaitu nabweke ekiro kyati Mukama ntusaba omwibali ya Yesu omugabo gwaitu Mukama otuhitaka a Yesu nk'okuwahaira abaana ba Isareri itaka erikaba litali lyabo Mukama wabingamu amahanga gandi gona Mukama hubo wabateeka mu itaka eri erirungi Ai Taata ekiro kyati tuyizire kusaba Mukama waitu otuwa omugabo gwaitu omwibali ya Yesu ninsabira omuntu ono nkusaba nawe ekiro kyati Mukama bakama omuteeke mu mugabo gwo mwibali ya Yesu omuteeke omukikaro kiwa mutegekire omwibali ya Yesu Mukama bayingi mbenda kuombeka bayingi mbenda kugulitaka bayingi Mukama mbenda kuombeka amajubara ali majugabo ekiro kyati nisaba omugisa ogwo mwibali ya Yesu Mukama nimbasabira omugisa ogwo kutunga enju ogwo kutunga amataka ogwo kutunga ebikare bigalihire omwibali ya Yesu tuho omugabo gwaitu Mukama w'abakama tuho omugabo gwaitu Ai Taata niwe Taata omwiguru abatata benso bafa balekera abana babo itungo Mukama babalekera obugwetwa ekiro kyati Ai Taata tuyizire omuliyo Mukama iwo obugwetwa bwawe ensi yona Mukama obora okutugweta no tugweta ensi yona habwokuba Bayibuli negamba ensi n'okwijira kwawe bya Mukama n'okwijira kwawe bya Mukama Ai Taata ekiro kyati tuyizire otobugwetwa bwaitu omwibali ya Yesu tuyizire otobugwetwa bwaitu bwa Yesu Kristo nesagamaye byatusingulire Taata ekiro kyati tuho obugwetwa bwaitu obw'ekigambo kyawe kyatusingulire Mukama nisabira omuntu wena owali mukikolo nambera ali oburogo nambera ali abafumu nambera ali abantu abakolaguza ekiro kyati ntubabingamo omwibali ya Yesu leko murogo wa Mukama gwoche buli byoto byona ebyo oburogo ebiri mubikalo nambe tukoraro omwibali ya Yesu ekiro kyati tweto murogo wa Mukama gugwe kandi gwoche buli byoto byona ebyo oburogo nokolaguza n'obusezi ebiri mubikalo tukoraro omwibali ya Yesu Mukama abarogo n'abasezi n'abaraguzi abembandwa abatulemeseze Galihya abatulemeseze kurakurana mu bikale biturumu ekiro kyatereko murogo wa Mukama gubabingemo omwibali ya Yesu abarogo abasezi abembandwa abatulemeseze kurakurana mu bikalo nambere watutaire ekiro kyati tubabingamo no muro omwibali ya Yesu leka buli kyoto kya sitani ekiri mu kikalo nambere tuli kikwata omuro ekiro kyati omwibali ya Yesu leka buli kyoto kya sitani ekimbandwa ekyokuraguza ekyasadaka zekirima kikwata omuro kishe omwibali ya Yesu Kristo ntubingamu abarogo ombikalo byaitu omwibali ya Yesu ntubingamu abasezi ombikalo nambe tukorara mwibali ya Yesu ntubingamu abembandwa ntubingamu abakoraguza ombikalo nambe tuli omwibali ya Yesu kurugana ekiro kyati obaragenda kwacha ebyoto byabo obaragenda kusadakira embandwa zabo busahekera abaho omwibali ya Yesu byona ntubemara mu amani omwibali ya Yesu Kristo Mukama waitu ekiro kyati omwibali ya Yesu amani gastani agetoroire bikalo nambe tukurara ntugamara mu amani omwibali ya Yesu amani gastani agaremeseza abantu kuombeka itaka lyabo abaseza abizire basira amataka g'abantu balema kuombeka ekiro kyati omulo gwa Mukama nigugwa kandi ngwocha amaroga ago mwibali ya Yesu buli kintu kyone kyaserekero mu itaka eritwaguzire ekiro kyati ntukizikurayo no mulo gwa Ruhanga omwibali ya Yesu buli kintu kyone kyazikirwa mu itaka eritwaguzire ekiro kyati ntukizikurayo no mulo gwa Ruhanga omwibali
mwibali ya Yesu. Mukama wakame kirokyati rubata abana babo barolo omugisa. Mukama leka amani gawo gaije abana babo bagaleho mwibali ya Yesu. Ntubinga abasezi omubikaro byaitu mwibali ya Yesu. Ntubinga abarogo omubikare hatukwikara mwibali ya Yesu. Ntubinga abambando omubikare bitwarara mwibali ya Yesu. Kirokyati tweto omulo gwa Ruhanga gwoche buli burogo, gwoche buli busezi, gwoche buli mbandwa, gwoche buli byoto byabasezi nembandwa nokuraguza nehirizi eziri mbikaro na metokoraro mwibali ya Yesu Kristo Mukama witu. Bible negamba Mukama tatuheire moyo gwokutina, baita tuheire omwoyo gwa muhimbo obusinge kandi no bwongo buterekerire. Mukama ntukusima bokuba tuterekerire entekereza yetu eterekerire mwibali ya Yesu. Masho blekezete Mukama rubata mani gawe oite buli myoyo yenjoka mbikaro na mbere tukurara omwibali ya Yesu. Bayingi mbarote njoka mbikaro kurugamba mbataha mbikarebi kiro kyati leke njoka zone myoyo yebijoka kwato mulo gwa Ruhanga mwibali ya Yesu. Kwato mulo gwa Ruhanga mwibali ya Yesu. Buli kijoka kyone kitubale turota mbiroto kwato mulo gwa Ruhanga kandi yoshofo kije mwibali ya Yesu. Buli bijoka byone bitubale turota bikwato mulo gwa Ruhanga bishe kandi bifo kije mwibali ya Yesu. Mukama letetagama Yesu yoje kandi yamaleho oborofu ombikaro na mbere tukurara mwibali ya Yesu. Mukama lekesagama Yesu gererwe kiro cyati yoje kandi esemeze bikaro na mbere tukwikaro mwibali ya Yesu. Mukama leka amani gawe gaija hansaho zaitu tutunge sente kandi tugule tugalihe mwibali ya Yesu. Mukama leka amani gawe gagwa hansaho zaitu tutunge sente tugule tugalihe mwibali ya Yesu. Kingura hebhengezi biguro Mukama, kingura hebhengezi biguro mwibali ya Yesu. Kingura amadirisa giguro Mukama tutunge sente tugalihe kandi Mukama tugalihe mbaju nembaju tugalihe obugwizoba tugalihe kurugizoba tugale Mukama wangu gende ruguru tugale ogaruka hansi mwibali ya Yesu Kristo Mukama witu momezi. Kiro kyate tutunga amani agogaliha kiro kyate tutunga amani agogora ebisaka byabanyanzigwa baitu mwibali ya Yesu. Kiro kyate tutunga amani okugura ebisaka byaba babere mbaturoga mwibali ya Yesu. Kiro kyate tutunga amani okugura ebisaka byaba babere mba tubihirirwa batayine ensonga mwibali ya Yesu. Kiro kyate tutunga amani kugalihya Mukama ntugaliha abumoso ntugaliha abulyo ntugaliha ruguru ntugaliha na hansi. Mukama ntukusima habo kuba Mukama abakama ogalihize Emitano yeitu ogalihize Emitano yeitu kiro kyati leka amagita ga Yesu Kristo amagita ga Mukama ago kugaliha gaijabo mezi bweitu mwibali ya Yesu. Mukama ebyo mnyanzigwa byone byakozere omwitaka lyeitu ebyo mnyanzigwa byone yakozere Omitano yeitu kiro kyati nibefa omwibali ya Yesu. TV na busobozi omnyanzi gwa tena busobozi hali obugabo hamugabo gwaitu omnyanzi gwa tena busobozi haitaka lyeitu omnyanzi gwa tena busobozi habugaiga yitu omnyanzi gwa tena busobozi hali tungo lyeitu kiro kyati ntugaleho mwibali ya Yesu. Ntugale habuli nsonda zono mwibali ya Yesu. Bayingi bararora bamanye ngo Ruhanga waitu amani bayingi bararora bamanye ngo Ruhanga waitu no garuka mwesara onyumizi bohebwe kitindisa Mukama wabakama. Mukama ijuke behebwa byaitu byona Mukama ijuke bimu byayikume Mukama kandi otuganyire nambe tutalibisi batutabaire besubwa omukwaye bimu byayikumi nokugaba kiro kyati Mukama tugalishe nkoko ekigambo kyawe kyagambire. Ntukusima Mukama wabakama ntukusima abokuba abanyazi gwa tutubatinire ntukusima okatumanyira Ruhanga waitu no waturwanira kandi obwarwana singura webale Mukama bokutsingura kiro kyati ntusima ntukugeza Mukama hakwa bintu byona bikozerwe kuraba mwibali ya Yesu Kristo Mukama witu. Amina.